I čas ima ljudi, danas ću da vam snimam šta ja sve to imam na mom telefonu. Tu je moj komšija. I idemo, hajde da krenemo. Čak pogrešao sam pozu. Cool. Tako da hajde da krenemo. Dobra, ovo je baš pozadina. Dobro. Prvo što imamo ovdje jeste Google. Tu imam, ne znam zašto, YouTube. Ima Gmail i YouTube. Google. Da, to nema ništa posebno. Imam kontakte. Da, što je totalno nebitno. Normalno, to su mi svi kontakti. Da. Izlazim iz toga. Ja se ne vidim. Nema veze. Ovdje je YouTube ponovo. Ovdje je još jedna igrica. Sad ću da... Ima i dole nekih igrica. Ovdje je Play prodavnica. Da. Kliknete na nju, uđete. Znači nemaju tu ovakvi dugmići to. Ovdje su, nemam pojma ni ja šta. Pauzirajte. Pogledaj! Znam na K. Vraćamo se nakon kratke pauze. Evo nas, vratili smo se nazad. Nemanja je radio nešto na kompjuteru. Ja sam veliki gamer i Da, važi. ujebeti, brate mi. Da, važi. Ovdje su mi poruke. High Climb Racing i slike i video snimci i kamera. Sad ću dodam dole. Mislim, to je sve što imam tu, jedino je ovdje DFM radio i to je to, samo je tu FM radio. Znači sve imamo ostalo vamo. Sljedeće što imamo jeste, samo malo da sad sklonim facecam, na primjer, neka ga ovdje. Ovdje imam Chromatic Tuner. Fine Chromatic Tuner, to je štimalice za tamburu. Ja, ako niste znali, sviram tamburu. Ma znali ste, ja sam to snimio. Da, i on mi je pokazao neke pesme koje on zna. Da. A ja ni ne znam ni kako se drži trzalica od toga. Ovdje su podešavanja. Da, Rider. I Mobizen, ali više ne snimam preko Mobizena zato što koristim facecam. Ovdje je Geometry Dash Lite. Misliš geometrijski dash? Ja to zovem Geometry Dash. Short Life, igrica, jako cool. Game. Gamey. Trollface Quest. Gamey. Nemam pojma. Power Director za pravljanje intro. Znači vi imate na mom kanalu, pogledajte ako želite da napravite sebi intro. Da, meni je već jednom napravio. Clumsy Ninja, to nije ništa posebno. Sunce Ninja, Clash Royale. Clash Royale, znači inače druga sam arena. Znate vidjeli smo u klipu. Walking Dead. The Walking Dead, dobro. Da, uvijek zaboravim to ime. Flappy Dunk, da li bi radije, inače ako želite snimat ću da li bi radije. Da, sa mnom će snimati. Da, ovdje je Hitman Sniper, jako cool igrica, predlažem je. Da. Ovdje je Play igre. Google Play igre, kalkulator, prdeži, du rekorder, ovo preko čega sada snimam, Toilet Time i Octopica. Ovdje imam, malo sklonim facecam. Imamo Octopicu. Evo tu. Samo malo da sklonim facecam da vidite. Ima tu Viber i High Climb 2. Evo ću da igramo ovo malo. Pa ne možemo u snimanju. Pa znam. Ne radi. Znači, to nam je komšija predložio da igramo to, ali ne možemo. I nećemo se nakon kratke pauze, samo da mu kažem nešto. Ti si lider, ja sam ko-lider, a Ognjen će biti... Ognjen nije u klanu. Znači, to je to od toga što smo imali na mom telefonu i... Čekaj, smanjio sam facecam. I po...